Mātua tamariki te whānau katoa I taki haere atu rā ki te whakaaturanga aranga o Tāmaki Makaurau I te rānei. Tērā te tini me te mano tāngata e whakararangi ana mo te rā aranga ki Tāmaki Makaurau. Ko tahi rau ono te kaumā whitu tau te kaupapa nei tuai ki roto o Tāmaki Makaurau. We're expecting up to 60,000, which is on a par with the last few years, so that's what we're hoping to achieve. He mahi nahau te mahi nui ma te whānau, he taka pore pore, he taka huri huri, aha kua te harikoa, he taumaha tonu ki runga I te pūkoro. For a family, it's only $42 for a family pass. Oh, I'm probably looking at, what, $200 odd by the end of the day. Engari tērā no ētahi wāhi kore utu. All of the entertainment on the ground is free, so once they're in here they can enjoy all of the live shows and all of the shows in the arena, all of the animals, farm world, cheering competitions. Ko te mea nui o tēnei kaupapa, he rā whakanahau mā nā whānau putanoa I te motu. Do you like the Easter show? Yes, Why? because it's got fun rides. Oh, sort of me. Sort of. I am. My moko's been everything to me, so I think it's worth it. Hei te rāhina mutu ai tēnei kaupapa, no reira haria tō whānau ki te whakakuakua haere I enei rā o te aranga. Ka pare tā whai te karere.